Rea. Bravo. I vodič je gospođica Maša. Maša, molim te dođi. Čestitam. I nadam se da ćeš nastaviti se družiti sa svojim kućnim ljubimcima. Bravo. Drugo mjesto, pas Biga i vodič je Darko. Bravo. Bravo Darko. Inače Darko je u vrhunskoj formi, to se vidi iz priloženog. Sada bi molio, evo Renata je već došla, drugo zaštitno lice iz Ositija. Isto kao i ti. Evo sada ćemo proglasiti i prvo mjesto, inače u pitanju su stvarno vrijedne nagrade. Za prvo mjesto 500 kuna vrijedan poklon bon i ZUSITI igračka za kućnog ljubimca, a da vidimo, vodič je Goran, a pas je Del. Da vidimo, molim veliki pljesak evo za ovog jako elegantnog psa, baš smo ga komentirali i čestitke. Dobar dan. Kako ste? Evo dobro, hvala. Kako ste vi uspjeli tako lijepo svog psa dovesti u red i izdresirati? Samo trening, treba puno treninga s njime. Svaka čast. Evo izvolite nagradu. Još jednom čestitke. Evo možete se pridružiti ovdje ostalim dobitnicima. A imamo jednu posebnu nagradu, ja bih zamolila mladu damu Mašu da nam se pridruži. Naime, ona je pobjednica i našeg Facebook natječaja, poslala je slike svojih pasa, u pitanju su Rea i Mo i oni su pobjedili na tom natječaju, pa evo još jednom će nam se Maša pridružiti i doći do svoje nagrade. U pitanju je poklon bon od 100 kuna i također igračka ZUSITI-a. Maša, pa bok. Čestitke. Izlaziš li ti na kraj sa svojim kućnim ljubimcima? Izlazim, imam ih ja još doma. Onda ima prilike još da vidimo i ostale, može tako? Može. Evo, ja bih sada zamolila sve dobitnike nagrada da dođu ovdje kod nas kako bi se mogli zajedno fotkati. Evo, slobodno ovdje stanite.